BPF दलनि मावथियारि हेफाजाबगिरिफोरनि गेजेराव पटबर जरानि जालाबिला VCDCनि मासिगिरि थिसननायखौ लानानै थांनाय मैया गोख्रों दुंहाव थासारि आब्दुल जलिल सरकारखौ गोदानै मासिगिरि थिसननायनि सायाव गोख्रों दावराव-दावसि पटबर जरा जालाबिला VCDCआव मैया एबा थांनाय सानखालि BPFनि मावथि होनानै VCDCनि मासिगिरि थिसनबाय आब्दुल जलिल सरकारखौ विधानसभानि बिसायख'थि समाव कंग्रेसनि बिजाथि आशराफुल इस्लाम शेखनि जानानै बिसायख'थि फोसावदोंमोन आब्दुल जलिल सरकारा नाथाय दा हरखाबै जानानै फैबाय BPFनि मावथि सोद्रोमा आबुल शेखखौ क'क्राझार जिल्लानि जालाबिला VCDCनि मासिगिरि महरै थिसनदोंमोन नाथाय खुंथाया हाग्रा फोजोबस्रांनाय खामानियाव लोब्बा थानायनि दायाव बिथांखौ जोबथेसालिसिम दैथायहरदोंमोन थांनाय सानखालि आब्दुल जलिलआ गावनि थिसनथाय लाइजामखौ आजावनानै महामाया ब्लक डेभेलपमेन्टनि BDOनो गथायनानै आफादगिरि बिबानखौ लायो नाथाय 24 घन्टाबो बाराखैमोन जेब्ला जालाबिला VCDCनि सा 23 सोद्रोमाफोरा महामाया BDOनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरो आब्दुल जलिलनि थिसननायखौ बोखारनो दाबि खालामो VCDCनि सोद्रोमाफोरा आब्दुल जलिलनि हेंथायै दोलोनि बेरेखा खामानि मावनायनि अजद दैखांदों सोद्रोमाफोरा अजद होनाय बायदिब्ला बारग' मासिगिरि आब्दुल शेखआ नंखाय केसाव गोग्लैदों बिथांमोनहा मख'बावदों दि जालाबिला VCDCनि सोद्रोमाफोरा आब्दुल जलिलखौ आजावना लाया आरो बे मासियाव BPF दलनि सासे मावथि दैदेनगिरि फसंनांगौ होनना दाबि खालामो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला EM मोनमोन ब्रह्मआ बे जाथायखौ मिथिनो थाखाय जालाबिलानि खराघाटआव दावबायहैदोंमोन आब्दुल जलिलआ विधानसभा बिसायख'थियाव कंग्रेस दलनि बिजाथि महरै सिरियै फोसावदोंमोन होनना अजद होनायनि सायाव EM मोनमोन ब्रह्म बिथाङा गावनि फिननायखौ फोरमायदों बिथाङा बुंदों दि दोलोनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिहोग्रा मावथिफोरा ओंखारलांनांगोन EM मोनमोन ब्रह्मआ फोरमायबावदों दि आब्दुल जलिल सरकारा थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव BPFखौ थगायना कंग्रेस दोलोआवसो खामानि मावदों आरो बेनि सायाव रायजोफोरनि दाबिखौ मदद होनानै EM मोनमोन ब्रह्मआ जालाबिला VCDCनि मासिगिरि जानायनि थांखि लायो जेब्लासिम जालाबिला VCDCनि जेंनाया सुस्रांजाया अब्लासिम गावनो मासिगिरि महरै खामानि मावनो थांखि लायो EM मोनमोन ब्रह्म बिथाङा জ্বালাবিলা VCDCত কিছুমান হেৰিবিলাক হৈ আছে আজি মই হঠাতে গম পালোঁ যে জ্বালাবিলা VCDCত সদস্যসকলে VCDCৰ সদস্যসকলে এটা অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছে চেয়াৰমেন কেইদিনমান আগতে চেয়াৰমেন আনিছে যোৱাকালি নে কেতিয়াবা চেয়াৰমেন আনিছে আৰু সদস্যসকলৰ বিনা অনুমতিত বিনা অৱগতত এখেতসকলে চেয়াৰমেন আনি পেলাই এখেতসকলে চেয়াৰমেন যোগদান কৰিছে আৰু যিহেতু সেই ব্যক্তিটো আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা এটা অভিযোগ আনিছে যে যোৱা MCL ইলেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবাৰ MLA ইলেকশ্যন এই MLA ইলেকশ্যনতো এখেতে কংগ্ৰেছৰ লগত ৰাতি কম্বল বিতৰণ কৰি পেলাই কংগ্ৰেছক ভোট দিবৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ MLA জিকি যোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ MLAৰ লগত ৰাইজৰ লগত এখেতসকলে হেৰি কৰিছিলে ৰাইজৰ লগত কংগ্ৰেছৰ হৈ কাম কৰি আছিলে এনেকুৱা ব্যক্তিকেই BTC চৰকাৰৰ পৰা চেয়াৰমেন দিছে বুলি এটা অভিযোগ আনি পেলাই আমাৰ এইটো VCDCৰ সদস্যসকলে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছে এইটোৰ বিষয়ে মই অৱগত হ'বলৈ আহিছোঁ আৰু মই যিহেতু TCLCC আৰু আমাৰ দলীয় আমাৰ MCLA হয় পৰ্বতঝৰাৰ মই আমাৰ VCDCৰ সদস্যসকলক মই হেৰিটো কৰিছোঁ অৱগত কৰাইছোঁ যে যেতিয়ালৈকে এই সমস্যাবিলাক সমাধান নহয় মই নিজেই জ্বালাবিলা VCDCৰ সভাপতি অধ্যক্ষ হিচাপে মই কাম কৰিম আৰু বাইদেউ যিহেতু চেয়াৰমেন যোনটো বনাইছে সেইখন 2003ৰ পিছত আহিছে BDCত বুলি কৈছে এইটো কথাটো সঁচানে হয় এই অভিযোগসমূহ আছে এখেতৰ ভোটাৰ লিষ্ট আৰু 2003ৰ পিছতহে তেখেতৰ ভোটাৰ লিষ্টত BTC ভোটাৰ লিষ্টত নাম আমি দেখা পাইছোঁ এইটো আমি চালিজাৰি চাম আৰু তন্নতন্নকৈ চালিজাৰি চাম আৰু BTC চৰকাৰে আকৌ পুনৰাই কি কৰিব লাগে সেইটো সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু যেতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত নহয় মই পৰ্বতঝৰাৰ MCLA তথা এক্স অফিচিঅ হিচাপে মই অধ্যক্ষৰ পদবীটো মই দায়িত্বভাৰ লৈ ল'ম বাইদেউ মানে BPF তো দুভাগে বিভক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি BPF দল এটা শক্তিশালী দল আৰু পৰ্বতঝৰাৰ সভাপতি হিচাপে শক্তিশালী হিচাপে কাম কৰি আছে আৰু বহুত শক্তিশালী ইয়াতে দুভাগ নহয় যিবিলাক ব্যক্তিয়ে যোৱা MLA ইলেকশ্যনত অইন দলৰ পৰা যোগদান কৰি দেখুৱাই পেলাই
দিনত BPFৰ লগত যোগদান আৰু ৰাতি UPPL আৰু কংগ্ৰেছৰ কাম কৰি আহিছে সেইবিলাক ব্যক্তিয়ে ফালৰি কাটি যাব আমাৰ দলৰ পৰা।